you're in a cafe in Finland and you want to order a cinnamon bun in Finnish, like in spoken Finnish, like a native. What do you say? Because we have this korvapuusti. That's like a cinnamon bun. Korvapuusti. Korva is ear and puusti is something I don't know. But korvapuusti, that's the cinnamon bun. So one korvapuusti please would be yksi korvapuusti. Kiitti. And if you also take a coffee, you say yksi kahvi ja korvapuusti. Kiitti. Another very delicious thing is voisilmäpulla. That's over here. So that's like butter eye bun. Voisilmäpulla. Voisilmäpulla. Yksi voisilmäpulla, kiitti. Yksi kahvi ja voisilmäpulla, kiitti. Or maybe you like cheesecake. Juustokakku. Yksi pala juustokakkua. One piece of cheesecake. Yksi pala juustokakkua. Yksi pala juustokakkua, kiitti. In the next episode we're going to be asking where the toilet is.